Sanibona nonke abafundi, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje-ke sizokhuluma ngoku-factorizer. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhulume ngoku-factorizer, bengifisa ukuthi siqale sikhumbuzane ukuthi kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngani. Kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngani? Ngama-products. Ama-products lawo kade sikhuluma ngokumultiplaya, besimultiplaya i-monomials, simultiplaya ne-binomial, samultiplaya i-binomial to binomial, trinomial ne-binomial, kanjalo kade sikhuluma ngama-products ukuthi sinama-product where u-A etimes-ana no-X. Makuthiwa A multiplied by u-X, loko i-product yalana kuzoba ubani? U-AX. Sikhuluma ngama-product kanjalo, sakhuluma-ke saze safikelela ekuthenini simultiplayishe i-monomial simultiplayisha nani? Ne-binomial. Si-expanda ini? Lama-brackets lawo. Kade sidila nama-products ukuthi sothi i-monomial yethu simultiplayisha nani? Ne-binomial yethu. Saphinde saba nani? Ne-binomial. Saba ne-binomial okuwu-A plus B. I-binomial multiplayishana nani? Ne-trinomial. Okay, manje-ke sizokhuluma ngoku-factorizer. Uku-factorizer-ke kuyi-opposite yoku-expanda ama-brackets. Uma bese si-factorizer senza i-opposite yoku-expanda. Uma ngabe sino-2 into x, maybe 2 into x plus 1. Uma ngabe si-expanda, khumbula kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngani? Nge-monomial times i-binomial. Sithe siyibona ngani-ke i-monomial? Sathi umono means 1, okusho ukuthi kumele kube yini? Kube i-term eyodwa emultiplayishana nani? Nama-terms awu-2. U-binomial, bi means 2. Okay. Kuma-product-ke besidila nento ekanje la khona bese remove lama-brackets lawa. But-ke mangabe sesi-factorizer kuyi-opposite yoku-remove lama-brackets lawo. Kumele sigcine sinento ekuma-brackets kanje. Into esingayenza, asi-remove wona lama-brackets lawa. Kuzoba ubani? Kuzoba u-2x plus 2. Iyona i-answer yethu lena. Kule video yethu edlula kade sidila nama-products. Izosikhiphela kanje masimultiplayisha ini? I-monomial times nani? Ne-binomial. But-ke njengoba sesigena la eku-factorizing, kuzomele si-factorize lokhu ukuze kusikhiphele lokhu. Mase si-factorizer izinto seziyashintsha, sesithatha lokhu le-product lena siyibuyisela laphaya. Kodwa mangabe si-remove ama-brackets, siwa-remove-ela ukuthi abe nje. Okay, asike singene. Asithi-ke sinakho lokhu okuwubani sinikezwe kona. Sino-2x plus 2. Sino-2x plus 2. Kuthiwa la ku-2x plus 2 asenze njani? Asi-factorize. Masi-factorize-ke into esiyenzayo sino-factorization. La sibuka khona ama-factors. Ama-factors, sibuka ama-common factors. Lana-ke senza njani-ke? Siyabona la sino-2x la sino-2. Okusho ukuthi sinani? Sino-common factor yethu owu-2. U-2 uyi-common factor ngoba ukhona kule term, ukhona nakule term le. Uma ngabe sine-common factor, siyayithatha-ke i-common factor yethu siyibeke la. Okuwubani? Okuwu-2. La ngaphakathi sivula ama-brackets. La ngaphakathi njengoba sesivula ama-brackets, sizobhala ini la ngaphakathi? Sizobhala ama-remainder factor. Okusho ukuthi sizothini? U-2x divided by lo 2 lo. 2x divided by lo 2 lo. O2 bazokhansishana kushiyeke bani? Kushiyeke u-x. Bese siyayibuza nala sothi u-2 divided by 2 kuzoba ubani? Kuzoba u-1. I-positive.
Uyabona la ukuthi sesenzeni, siyisuse kephi, siyisuse la. Siyisusa la, sayisa laphaya kuma-brackets. Ila sesikhuluma ngani khona? Ngokufactorize. Kanti ekuqaleni kwividiyo edlule besikhuluma ngama-products. La khona besi-remove lama-brackets lawa sigcine sesiba nento ekanje. Sesiyafactorize-ke manje, sithatha lokhu sikubuyisela back la kuma-brackets. Okuyikona lokho esikwenzile senze njani? Sikhiphe i-common factor yethu ewubani? Ewu-2. Sashiyeka nama-remainder factor la ngaphakathi kuma-brackets okuwubani? Eku-x. 2 divided by 2 kuzoba 1. Iyona-ke le i-final answer yethu. Okay, omunye uyayibuza ukuthi yini ama-factor? Ake si-check-e ama-factors. Ake si-check-e ama-factors. Asithi mhlawumbe sinikeziwe kuthiwe asibhale ama-factors. Asiqale sithi 1, 2, 3, 4, 5. Asiphelela ku-6. Sizobhala ama-factors. Ama-factors ka-1, masikhuluma ngama-factors, sikhuluma ngama-numbers aya ku-1 angashiya i-remainder. Mangaki-ke ama-numbers aya la ku-1 angashiya i-remainder? Ubani? U-1. U-1 uya kayi-1 ku-1 angashiya i-remainder. Ama-factors ka-1 kuzoba u-1. Phinde siyibuze-ke, mangaki ama-numbers aya la ku-2 angashiya i-remainder? Ama-numbers aya ku-2 angashiya i-remainder, u-1 uyaya u-1 uya kangaki? Uya kawu-2. Okusho ukuthi u-1 uyini? Uyi-factor ka-2. Futhi u-1 uyaya ku-2 uya kangaki? Uya kawu-2. Sibuke enye i-factor. Enye i-factor ubani? U-2. U-2 uyaya kawu-2 u-2 uyaya ku-2 uya kangaki? Uya kayi-1. U-2 enye i-factor. Lawa-ke ama-factors kabani? Ka-2. Ama-factors ka-2 ubani? U-1 no-2. Ngoba u-1 uyaya ku-2 angashiya i-remainder, no-2 uyaya ku-2 angashiya i-remainder. Kanjalo naku-3. Ku-3 awaphi ama-numbers aya ku-3 angashiya i-remainder? U-1 uya kangaki? 1, 2, 3 uya kathathu. U-1 iyona factor yethu. Sibuke u-2. U-2 uyaya ku-3. Yebo uyaya ku-3 kodwa manje wenza njani? Ushiya i-remainder. Okusho ukuthi u-2 akasiyona i-factor ka-3. Ngobani? Ushiya i-remainder. Sibuke-ke u-3, inamba elandelayo uba u-3. U-3 uya kangaphi? U-3 uya kayi-1. Kusho ukuthi no-3. U-3 uyini? Uyi-factor. U-3 uyini? Uyi-factor ka-3 ngoba u-3 uyaya ku-3 uya kayi-1 akashiya i-remainder. Kanjalo-ke naku-4. U-1 uyaya ku-4. No-2 uyaya ku-4. U-2 uya kangaki ku-4? 2, 4. U-2 uyaya kawu-2 ku-4. U-3 uyaya ku-4. U-3 uyaya ku-4 kodwa manje wenza njani? Ushiya i-remainder. I-remainder ewubani? Ewu-1. Ngoba o-3 la ku-4 bangaki? Uyi-1. Remainder u-1. U-4 uya kangaki? U-4 uya kayi-1. Okusho ukuthi no-4 uyi-factor. Siza kuma-factors ka-5. U-1 uyaya ku-5 angashiya i-remainder. U-2 uyaya ku-5 angashiya i-remainder. 2, 4, 6. Okusho ukuthi u-2 uyaya ku-5 kodwa ushiya i-remainder akasiyona-ke i-factor ka-5. U-3 yena naye ngokunjalo. U-4 yena naye ngokunjalo. Sibe no-5. U-5 uya kangaki? U-5 uya kayi-1. Okusho ukuthi uyini? Uyi-factor. Kanjalo-ke masiza nala ku-6. U-1 uyaya ku-6 uya kawu-6. U-2 uyaya ku-6 uya kangaki? 2, 4, 6 uya kawu-3. Okusho ukuthi u-2 naye uyini? Uyi-factor. U-3 uyaya ku-6 uya kangaki? 3, 6 uya kawu-2 akashiya i-remainder. Okusho ukuthi u-3 wethu uyini? Uyi-factor ka-6. U-4 yena 4, 8. U-4 uyaya ku-6 kodwa manje ushiya i-remainder akekho akasiyona i-factor ka-6. U-5 naye akasiyona i-factor ka-6 bese sizoba no-6. Yiwo-ke ama-factors wethu lawa. Ama-factors wathola kanje. Kumele kube ama-numbers aya kuleyo number leyo enze njani? Angashiya i-remainder. Yiwo-ke ama-factors wethu lawa. Uma kuthiwa-ke asi-check-e i-common factor, sithi sinikeziwe, bese sinikezwe bani? U-3 no-6. Kuthiwa asi-check-e ama-common factors ka-3 no-6.
ukuthi u-3 no-6 badijaniswa awaphi ama-factors, bashera awaphi ama-factors. Okay, siyibhale kanje sizoba right. Sinobani? Sino-3, sizoba nobani? No-6. Ama-factors ka-3 nangama-factors ka-3 sinobani? Sino-1 no-3. Ama-factors ka-6 sinobani? Sino-1 no-2 no-3 no-6. Sino-1, 2, 3 no-6. No-1 no-2 no-3 no-6. Sifuna ini thina? Sifuna i-common factor ka-3 no-6. I-common factor siyibona kanjani? Kumele kube ukuthi ama-factors lama-numbers lawa awasherayo. Kumele siyibone i-factor ngenhla siyibone ngezansi. U-1 siyambona, u-1 siyambona. U-2 siyambona kodwa u-2 asimboni la ngenhla, okusho ukuthi u-2 akasiyona i-common factor. U-3 siyambona ngenhla, siyambona ngezansi. Siyambona. 6 siyambona la, asimboni la, akasiyona i-common factor. Okusho ukuthi ama-common factors wethu, ama-common factors ka-3 no-6 ubani? U-1 nobani? No-3. Nama-common factors wethu awubani? Awu-1 no-3, ama-common factor ka-3 no-6. Si-check-a kanjalo-ke kuma-common factor. Sesiyazi ukuthi ama-factors siwathola kanjani. Sesiyazi futhi ukuthi ama-common factors siwa-check-a kanjani. Ama-common factor, ubhala ama-factors ka-3, nangama-factors ka-3 awa-6, kanjalo kanjalo. U-check i-factor ekhona ngenhla ekhona ngezansi, iyona common factor leyo. Iyona common factor leyo, akusiwona ama-common factor lawo. Alright, asike sithi-ke manje kuthiwa sifactorize, sizo-practice-ke nayi i-example yethu. Sizo-factorize sisebenzisa ini? Ama-common factors. Khumbula kade sifunda ngama-common factor manje. Asithi sino-2x minus u-6x squared. Sino-2x minus u-6x squared. Kuthiwa sifactorize. Masifactorize siya-check-a ukuthi check ama-common factor. Common factor ale term le nale term le. Siqale la u-2 no-6. 2 no-6 khumbula siwabhalela eceleni. Ba-2 ama-factors aba-6. Siya-check-a la u-1, 2 ama-factors, u-1, u-2, u-3, u-6. Okay. Uwona-ke lawa ama-factors wethu. Nuk-check ama-common factor la. Ama-common factor wethu. Ama-common factor. U-1 ukhona ngenhla ukhona ngezansi. U-1 uyi-common factor. U-2 ukhona, u-2 ukhona. U-2, 1 ukhona, 1 ukhona. 2 ukhona, 2 ukhona. Lokhu akukho. Okusho ukuthi ama-common factor wethu nanga. Okay, masibuka lana-ke. Mase sifactorize sibuka ini? I-highest common factor. Highest common factor, inumber enkulu kulama-factors lawa. Yabona sino-1 no-2 and masibuka u-1 no-2, u-2 omkhulu. Iyona-ke i-highest common factor le. I-highest common factor. HCF lena yini? I-lowest common factor. U-1 uyini? Uyi-lowest common factor la kuma-factors ka-2 no-6. U-2 uyini? Uyi-highest common factor. Lana-ke mase sifactorize si-check-a ini? I-highest common factor, sikhiphe yona. Sizokhipha yona iwubani? U-2. Bese siyadlula-ke siya-check-a. Si-check-a-ke la ama-factors. Okay, u-x lana khumbula sasithe u-x lona sasithe u-x squared. X squared ukhandwa ubani? Ukhandwa ubani? Ukhandwa u-x times u-x. X times x. X times x uphuma bani? U-x squared. Okusho ukuthi kuno-x la nala kuno-x abawu-2. Okusho ukuthi ikhona into ecommon. Kukhona u-x oyi-1 no-x abawu-2 la. Okay, bese siyakhipha-ke u-x la no-x la. Nawu x wethu. Bese sivula ama-brackets. Masivula ama-brackets sizobhala ama-terms awu-2 la ngaphakathi kuma-brackets.
ekuyini i-remainder factor yala, i-remainder factor yala. Siya-check-a-ke manje-ke ukuthi i-remainder factor yala ubani? U-2x divided by u-2x. 2x divided by u-2x kuzoba u-1. Ne-negative sign, negative sign. 6x squared divided by u-2x. 6 divided by ubani? U-2. 6 divided by 2 ubani? O2 bangaki la ku-6 bangaki bawu-3. Bese siza la. U-x squared divided by u-x. Senza kanjani? Sithatha u-x oyi-1. Si-minus ama-indexes. U-2 minus 1. Sazi ukuthi kuno-1 la phezulu kodwa ongabhala. 2 minus 1 u-1 nala khona u-1. Izoshiyeka ikanje into yethu. Sesifactorizile sisebenzisa ini? Ama-factors. Sisebenzise highest common factor ka-2 no-6. Sesifactorizile i-answer yethu izophuma into ekanje. Okay, ake senze esinye isibonelo-ke. Masibuka esinye isibonelo, sithi mhlawumbe sinobani? No-2 into u-x minus 1. 2 into x minus 1 minus u-a into u-x minus 1. Kuthiwa sifactorize. Kuthiwa sifactorize lokhu. Masifactorize lokhu senza njani? Khumbula lapha senze njani? Si-checkile ama-common factors la. Sasathola ukuthi i-highest common factor ka-2 no-6 ubani? U-2. Si-check-a lana-ke manje. Si-check-a lana, si-check-a ini? Ama-common factors. Masi-check-a i-common factor lana, sino-2 u-x minus 1, okay, 2 into x minus 1 minus u-a into u-x minus 1. Nama-terms awu-2 la. And kula ma-term awu-2 lana, yini ekhona ngapha? Ekhona nangapha. Into ekhona ngapha, ekhona nangapha, nansi. Nansi. Ulo x minus 1, ulo x minus 1. Okusho ukuthi u-x minus 1 uyini la kule expression yethu? Uyini? Uyi-common factor. Senze njani-ke lapha phezulu? I-common factor siyikhiphile, savula ama-brackets. Ngaphakathi kuma-brackets sabhala ini? Ama-remainder factors. Okay, nala senze the same thing. Sithatha i-common factor. Ewubani i-common factor? X minus 1. I-bracket x minus 1. Sivuleke i-bracket futhi. Leli bracket leli, nama-brackets lawa siwavulelani? Sizobhala ama-remainder factor. 2 into x minus 1 divided by x minus 1. Okay, lokhu nalokhu kuyafana, kuzokhansilishana lokhu. In fact, kuzokhipha u-1. Oku-2 times 1. U-2 times 1 ubani? U-2. Which is minus. Nangapha ngokufanayo, u-a into x minus 1 divided by u-x minus 1. Lokhu nalokhu kuzokhipha bani? U-1. Lokhu divide by lokhu kuzokhipha u-1. A times 1, u-a times 1, u-a. Okusho ukuthi iyona final answer yethu le. Final answer yethu esifactorizile uphuma bani? U-x minus 1 times u-2 minus u-a. Factorizile, final answer yethu izophuma ikanje. Alright. Okay, kune-situation-ke la sizothola khona i-expression yethu ekanje kuthiwa siyi-factorize. Masithola i-expression yethu ekanje kuthiwa siyi-factorize, thina senza njani? Khumbula besitheni ekuqaleni? Besithe si-check-a ini? Ama-common factors. Besithe si-check-a ama-common factors. Masibuka la sinobani? Sino-5 into u-a minus 2. Sibuke la sinobani? Sino-b into u-2 minus u-a. Siqaphele into eyodwa ukuthi lokhu kula kuma-brackets kucishe kufane. Yini-ke esingayenza ukuze lokhu kufane? Since u-a ekhona ngapha, u-a ekhona ngapha, u-2 ekhona ngapha, u-2 ekhona ngapha. Yini esingayenza ukuze lokhu kufane nalokhu? U-2 wangapha ujike ube negative, u-a wangapha ujike ube positive. Okay, asehlise lo. Okay. Okay.
sibhale u-B wethu. Into esiyenzayo-ke senza njani-ke ukuze kushintshe konke lokhu u-2 ube negative, u-A abe positive. Sizowukhipha u-1, simkhipha u-1 as ini, as i-factor yethu. Sivula ama-bracket la. Simkhiphe u-1 as ama-factor wethu. Khumbula masikhiphe i-factor lokhu sizobhala ini la ngaphakathi ama-remainder factors. Simkhipha la, sidila nale kuphela. Sikhipha u-1 as i-factor yethu. -1 as i-factor yethu. Sizama ukuthi siyishintshe ifane nale. Khumbula-ke sothi masithini lana, sothi 2 divide by u-1. Uma ngabe uthatha into e-positive uyidivayida ngento e-negative, i-answer yakhona izoba negative. U-2 divide by u-1 uzoba bani? -2. Sithathe bani? U-negative A divide by u-1. Negative divide by u-negative u-positive. U-A divide by 1 u-A. Kube into ekanje. Okay, mase kuyinto ekanje, sizame ukulungisa le simo sethu esila. U-negative B times u-positive 1 u-negative 1 wethu. Sehlise ngapha. Okay, -2. Okay. U-B wethu o-negative simultiplyisha nobani? No-1 u-negative. Negative times negative u-positive. U-B sibuyisele kuyana njengoba kunjalo. Kepha-ke manje siyabona ukuthi u-2 wangapha u-negative and u-2 wangapha u-negative. U-A wangapha u-positive, A wangapha u-positive. Sesingayi-rearrange le nto siyibhale njengala. Siqale ngayo lo A o-positive, sigcine ngo-2 lona u-negative. Uyabona ukuthi into yethu sesiyilungisile. Bekade kule situation lena, ikule form lena, sayilungisa yagcina u-A wethu ese-positive njengangapha, u-2 wethu no-2 wethu sebe-negative. Okay, sesikule simo lesi esisijwayele ukuthi senza njani, si-check i-common factor ngapha, i-common factor ngapha. Yini okuphi okufanayo ngapha nokufanayo ngapha? Okufanayo bani? Ilokhu u-A -2, A -2. Okuzoba yini? I-common factor, A -2 okuyi-common factor yethu. Sivule ama-brackets sobhala ama-remainder factor. U-5 into A -2 divide by A -2. Lokhu nalokhu kuzokhansilishana, kuzokhanda u-1. Lokhu divide by lokhu kukhanda u-1. U-1 times 5 u-5. Plus lokhu nalokhu kuzokhanda u-1. U-B times u-1 kuzoba u-B. Okusho ukuthi mase sifactorizile nayi i-final answer yethu.